Kirang ba hapo kalama jong kesenjuk kirang ba shnong Riboy district menta kesengi kakat pratrik ujemang araja RFR kilalit ban ujo sendon syau EM ilaka uba Jamborwar had district council ban penpau ko jing persya halo ke jing penmi hukum kahima melim kabala hukum ye kirang ba shnong baro bala radon ki bertemu ban play ye ki guest house ki resort ki hotel ki petrol pump bat kiwi ki kam khayi ba ki ban yo ya ka no objection certificate shua na ki hima ki nongelam kasunjuk hapo gajingelam jong uba bibi makdo Sherman ba PB seliang secretary bot uba sentaba menta kesngi kilali ban IT de gajing tho shau EM ka ilaka ba Jamborwar ba kate ka hukum jong ka hema melim shakirang bashnong kalong kum gajing penduk bor ye ki ikhtiar kirang bashnong ba kino ki kam khayi dei ban yo NOC na kahima om nagador bashnong Habakren sikilat pathai kubor menda kesngi kita kinong ilam kila penpau bena kalyang jong kesenjung hadien ke jing slong bat kirang ba asnong kila penpau ye ke jing pesha ajur halo kani bat dakawei ke jingmut kila rai benum pediang bat ban kentai war ya kate ka hukum kila penpau ru bagani ke jingle jong usim ke hima melim kalong kum bakni no ya ka bor bat ke ikhtiar jong ki dor basnong namar tang ban INOC ya kawei nakikam ru hab ban pan bor na usim bat kani ka bu jing e ru ye ki babon ki khun samla ke papasang ban yang hele ki jong ki kijat da ka baseng kam seng jam namar tang na ka benta ke NOC hab ban penlut da ka nong sngi ban lik pan na usim ka hima na kaliang jong ki kila kerpat ru yau EM di ban weng no mador ya kete ka hukum bat na kaliang jong UEM ula kular ban simkia ha ka bai dei bat kete ka kam Nakaliang jengi ka senjuk kirang bak sinong Riboy district hadin bang gili kenduk ya UEM LK bak Jamborwar nakaliang jengi iru ila kular bersimkia ka video kam di ka ba nakaliang jengi kum kidor bak sinong bak kirang bak sinong jong ka tem Riboy gikwa kalong ba nyim kwa apa kata ka bor jong kidor bak sinong bat ka bor jong hima melim kan itengku nama teng lada isu NUC sim hima dor barsinong ompriang kamut kan don ke jingi tengko apa dek ni ar di bawah ke jing kwa ka jingi kalau bagi nyestu jumut hakan do kandong rim bat kham tam lele la don ki samla kasi ki jongi ba hapo sinong la jong ki kwa ban sengkam seng jam ki hap pandai wat NFC na du sim himamali ki kan bu jingi ki samla ki jongi ki bayang ha ka jongi jat di hoy la de ban ki wiki ba kham he ki business mo kala amlong ki showroom bat ki wiki hotel ba kumni kumtai ka ba kawan seng di kibar jela ya katang gindon ji kran namar ba naga district council du kidon kam banyo ya ka trading license bu kunta tete tanai haka bi di pakani ka point hi ka banakal yang jong usim melim ula issue ya ka hukum ba baro kinang ba sinong di bahap ko ka hima melim kidei banyo ya ka NC na kahima dengi persajur bat dalilingi nom pediang tat adu bagi nela banya snutu bat ya tat adu bagi nela pembek ya kumipat dengan ia kani nginang up ia ke jubab na UEM in charge jokani ka ilaka administration ana po district council ti halo jokani nakadai to kasunjuk ni kirman ba sien nakadai to UEM ru isin kya bi kam na kontapan pensai ba pesutu sa ki darwas nong gi ba po ka yang ribon di baro kasunjuk jongki rang ba snong riboy iwan bani kendu yo IM in charge ka ilaka alor ka notification ka ba penmi do si mulim kala betha yang ki rang ba snong bang idei ban sing ya ka NOC na usi melim na dang ikwa ban seng ya ki guest house segregation building nanta ka resort petrol pump vehicle showroom wine store kini baro kidang bun ki bangi la dang ikwa ban seng ki kana samlai ikwa ban seng ka ma jong ya pa di sim ya ka NOC na ka points ka bangi wani kendu ta sngi mat pas pau kini ka nagalang jongi girang basnong ni persa jur ya gani gajing ta jung sulu markum no si mule muntep kai gajing wet kai gajing edai jongi jaka puta atu kisnong ki kwa an kilong februar na amban sang ya ki wine store subu da da ya ki wine store re kisnong ki persa ben dal da don gajing edai si mule muto si mule direct ula ban ai ka no si tikani ka long gajing yoroj ya ka hok jongi ki jor basnong oro iskatang yong ka government ke tu seluruh ni ban kecil ya ka bor yung girang basnong kat ba wat yung gani kapag inadon mentaro stimulim mut man sim bor yung basnong nagalang jongi ki basnong gilawan yung keduk ilaka in charge bat nila submit yu ya ka memorandum bang persajur ikani bat kanlong kum bajulong ba ya ki jaka ki putai kinu ki para samla ikun samla apo snong hi urang basnong utip khamba
tagamot ba kadehok hi orang masnong bunay ya ki inosi gitu gitu di bakwa man sang ni kapay jong kapay masnong tao